Obulisa bwa Rwentanga oburukwebemberwa omulisa Reverend Nathan Kabundu erizoba abakristo banja kubiriza hihi no kwikakiro kya Nohiri erizoba omulisa obo bagire ekibayita Christmas Carlos. Kwaya kurugumbyanga ebirukora Rwentanga nk'obulisa nibo bayishongorera abakristayo kucyayika kwegesa omulisa Nathan Kabundu yasha abakristayo okane bitinisa bakwatanise bahwere nabo abatarukwebasa okuba omuntu w'umugasho omuseje Reverend Nathan Kabundu nagira ngo ni kikuru ecyakwasa muri cyo mutunga kutegekana umukayi yawe ahantu umukazi wawe ahantu umushija wawe ahantu umwana wawe niki abantu bona bazo mu za Christmas izoberi nabo bataha mu Christmas yatandikire namwe ni sima mukama abo tusakire iki kandi n'izoberi ya na bitaro nisha barahanga atwise oge naryo turukoreje kantorere muje omugandi twagaruka mu rumbo rwambarara erizoba Kiliziya ya Uganda Mataz abarkwegita mu kigombe cya mukama natukunda sako abashaziremo kwekura mu murimo bakebikira erizoba bagabana nari batunga ebitereke ebitebekanisiba abarkwebembera mukama natukunda nkoko bagamba ibyo bitereke byabasevingire kurunji bakagumya akasente kabo mwe niho tugarikire tukakora tukagera ngo tugire ki tubarongore mwe bari munonga nabandi bataryaha n'abarabintu batureba ntubatera umuhimbo ngo babase kwija nawe hureze rabintu zibaho umusako yiti base kugira ki babase kubyeshongeramo manager and staff mwe bari munonga shabango kintu kongera ku kigandara uko yituza buryo mwetabero mu kitere cyeki no muhanguzi ebe bya shanana zinga hezo tireyo sharoko zereki buryo mwe niki mu muhanguzi kurikirwa kwagizere ki okwa yehire nishabango no mwako guraze kutandika 1025 mwe nicyo cyongera musipu twongera mu tutunguru omwonye kintu cyongera kugira ki kunurira cyuma ebyona byakorero Kiliziya ya Uganda Mataz aho mu rembo rwambarara omushomesa mukuru wa Uganda Mataz Parish kan orukwebembera mukama natukunda Tadeo niwe yabayebembiremo ebibyona bamemba ba mukama natukunda abanyamugisha batunga ibintu mumure ebyo kurya ebyo kunywa ebyo kosebwa omumaka gabo nka sabuni shukari n'ebindi bingi abantu bagira ngo ebirungi nibo byatandika abo TV West ni Senyomo Gideon.